Aloha mai kākou o tutuman ke ia, ke aloha nui, ke aloha nui, ke aloha nui a o kou. O ka la o pōpō, ka la pule ke la. Yeah? Tomorrow is la pule. Usually every Sunday I like to share a himeni. And you know, I'm inspired always by ke Akua, na ke Akua no. Ka mea I ulukau mai ana Iau places that inspiration on me. And then of course I share that song with all of you because I like to give you all inspiration also. And I want to share with you this word called puni, and the word ho'opuni puni, you know. You know, when people ho'opuni puni, they tell a lot of deceitful things. But that thing has a way of puni coming back full circle. Grandma always said, malamako olelo puni a puni. Be careful of what you say because that puni going to come around full circle. Malamako olelo puni a puni. E malamapono. Oh, okay, I get it. Whether it's good or bad, whatever you do, going to come full circle. Oya ke ano. Ya, o ka ha o na po I kupuna o ka wā māmua. I ka lako olelo mai ana Iau. Ke la manawa he kamali'i a ke kahi manawa he opio. Nā lākou e a'o mai ne Iau, a na uno e ho'opili ako no ia lākou. Anyway, here is our himeni. O Iehowa no ke Akua ma ka pu'u honu nani me ka makualani e ho'o maluai e ho'o malu me kona aloha e ho'o nani Akua mau e ho'onani I ke ki hiva hiva e ho'onani ka uhane he molele o ka mana no ia o ko Yesu Ekalesia e ho'onani ka makua mau e ho'onani ke ki hiva hiva e ho'onani uhane he molele o ka mana no ia ko Yesu Ekalesia o ka mana no ia ko Yesu Ekalesia na ke Akua no ka po na ke Akua no ka ho'opo mai ka I maluna o kako pakahia pau. Na ke Akua no ka ho'ola a me ka ho'omalu. Na ke Akua no ka mālama mai maluna o mako. God bless you all. Aloha.